Nkoroki ya ntongiri ithatu kuma Nterechie Gembe ni baituritie na gwikinya kianine kia mairi 3 kiri utethio bwa kuthimwa mirimo mwanya mwanya na kwewa utungata utheri mubango jaju gwatimbaru ni munini wa gavana Meru Mutumanto Ithinkia agwatanirite na anto na ikundi bingi mwanya mwanya kiare mutumano urite thirikari kaunti ya Meru kuga kigina kia gutethia kurwana murimo jwa nyimba jaju kuoneka gutabarikia kaunti nene tisanambere na kuria maabisa bandhikiri ni bo DCI utunkuna Cyrus Jirongo kumana na miari yawe atikagita kawathani bo Rais Moi kuri na intobia tero entereu bire byumbikia kwithura nibyo bikureta na wingi mpanga ejia nyimbo Antone yawe MC wo Diego G Damiano Muchoi rena wemo karirigite kamiti ya mbunge uya ugima augite bagaikia rwari ya mbunge rwa gutwa kandi chene TF kiri antu bare na nyimba kwenda bomba kuthaba kinenkirwa kandi utheri Marion Karugi na kurikia ni murumbejo wa Karibayembe kianne kia mairi 3 wendiraba wikinyetie ntuko ya mbere kuthimwa mirimo mwanya mwanya ya kansa na mirimo ingi kiatho kithuraniri ni munini wa gavana Mutumanto Ithinkia awatanirite na imwe cia cibitari ya Nthigurune na kinya kambuni mwanya mwanya kutetheria Karibayembe kuthimwa murimo uyu kutina mari kukimenyekana murimo jwa kansa ni jwithiritwo yutemete ntame nene kaunti ya Meru na muno rutererwa Nyambene na kuringana na riboti ya daktari na kujirite ati kirithimi bamwe bethiritwo bakiwatikana na kansa akiwa Meru kwina watibu nene nontu asibate kuona na araba kura ndawa cia murimo uyu. I've seen like over 10 cases of already diagnosed cases of cancer, and these people were coming in for treatment. But you know, for today we have come just for screening. We have not carried the chemotherapy drugs, but I have advised them on what to do. But from the look of things, it seems that they even don't have a place where they know they should go for treatment, because some were referred to Kenneth and they were asking now that there is a doctor strike, what do we do? So I have told them to come to Texas. But you can see all the way from Ikembe to Texas Cancer Center for treatment. So Meru people, please do something. Akiaria munini wa gavana Mutumanto Ithinkia na rombete thirikari ya kaunti ya Meru utenga kigina kia kuromera utungata bwa antu bara bakwatikana na murimo wa kansa. Kwina cibitari ndini o embirite bara bakawatikana na thina ya kansa tukabarira NHIF tukabarira kandira ya kumenyera ugima bwa mwiri nusu mwaka. Health department yetu ya county netotenge kigina kia kusubsidize ndawa treatment ya asye baraba kuwatwa ne mirimo ya kansa. Ngaikia motion next week na nenda vile ngaikia especially mtu onde okono na kansa thirikari ya Meru County ibati kumureagira NHIF free nebo gwetegerio ondo mtu wa kansa alethwa inyeretwe muno alendia munda bakendia ng'ombe netukuromba no mwanka ne thirikari county etonyere tono atwateria antu betu na antu betu bugweta kuwera ndawa kire mimea kana ng'ombe shwage ni kamaski bugadiri atia bugekira onto tuli nero chemicals iria igatonya maorine igatonya menenene ikaleta kansa mili yetu ende tuwe na thine Meru ntuko yetu etire Meru general mashini ya radiotherapy ete kurutanguge kwa tutera mashini kinya Meru toko gwatana no ina tukana ngarwa 13 million twajua tutera mashini ya radiotherapy netukwera county executive ngavana wetu pagwatanira na deputy na CEC bonde mashini ile yameiye kurutanguge mashini ile yakoretwa akwe atobaba itode cancer muri wa cancer yota stage 2 ka stage 3 yota modibieka we stage 1 antobeto bakoma kumenya thino mapema na bombe otibiwa na bombe kuora niara kinya mutumaro mbeterwa ngiro ugima kiri thirikari nene o amwe na usunkuna Meru ya ware munene kiri thirikari ya Moi Cyrus Jirongo ya kuonania thirikari uni ari na njara kiri wingi wa murimo jojo kansa na mbere thirikari ya national government kwina munene wa thirikari rete ne owetwa Jirongo na arawire thina ya kansa nene ya region ye eastern na north eastern ya reterwa ne thirikari irankuru tetwera ruloi ofisi ya DCI na ofisi ya Ministry of Health
Mama Susan Nakumicha ba with investigation ibatuonere thina ina ya ukumirire nene ya Meru kana ni ante lui na bambere ko compensate anto beto bara bakwete nondo thina ke thirikari tureterete tio babatera gututhireria yo na kiria kari ni bakenerete utungata bo Enkuwa iboya sana nonto bwa munini wetu munini ongabana mutuma ntwethingia kuturetera mantu ja akianine gikia mairi tatu natethetie muno nonto neyire na ituguthithirua cancer screening twacoka tukalaithwa metho utheri ari ni ntuku inene sana iramponete kulukira deputy governor nonto bwa kureta ithimi bia cancer ndene ya area iji nonto kuntuku ikura antu banyilikite muno ni murimo wa cancer antu baba inge muno iba bwaginya mesie batethara na mbese se weta sibitare ende batwe murungu na tetherie antu bonde ni bairute ni kenda bakomba kuya matibabune nke reportera Weru Njuma kiani ne kia mairi 3 Gembe Central Beto Marion Karugi wa Kinyua.